Tapi sekarang lintas harta tuh. Kayak ubah DNS di Linux tuh aja kok nggak? Di Linux itu DNS etc/hostname, kalau nggak salah aku, /hostname nama komputer etc. Oh, enggak di ifcg eth 0 etc sysconfig network script. Nah, kayak kita setting IP. Ganti aja 8844. Habis itu restart aja. Oke.